Tapi aku melala, aku jumpa jelma geluhna bagi durung-durung pulta. Pernah kam durung? Ligay na lang ikut tali dengan jeda sabah tahlang. Tapi li jeda sabah cubakan kam laus durung. Baba durung pulta. Kait hendu terjadi lit kang nurung kubas. Lit gidah ka ay nurung ay kuwas dat nga eskalaya te angkat pula ulihi ka lit ka kuwas angkat pula lit ka kubas angkat pula lit ka kubas angkat pula lit ka kubas angkat pula aku lau ku angka lakong binagangku dia laku jak senang ku sekolahkan nga anakku dia good kerena ku tabi-tabi nga perbulanganku dia lau ingat na aku gua makabagai durung pulta. Suan Cina kentang maharga, suan kentang kol maharga, suan kol ropah maharga, suan ropah lobak maharga, sekali peilah kenargana seliyah kinaku labu liyah durung pulta. Suan na Cina, majile Cinana, 300 sekilo, rugi. Ulihin na ka, suan na ka, tepat na ka, tupong hari raya, 40.000 sekilo, kriting ka, krina Cinana, rugi. Tepat na ka hari raya, pompana, tamana, pupuk na majilay Cinana, 40.000 sekilo, tiap hari 5 guni, sebulan saja, ngu 200 juta susun na sen na basbang. Iba sadawari, pak mesuy takalku na anak na, babaku doktor, nina doktor tumor otak. Mesti babaku Singapura, operasi, babaku Singapura, kerit 300 juta. Mulai kukuta, ngukri krina, utang nengaka 100 juta. Ugalah liah na aku ini na, durung pulta. Adilin ijenda, iga jamdu kegeluhendu, bagi durung pulta kata di bata ngata kenca. Reh kam mantuhan Yesus, adi reh kam mantuhan Yesus, ijadi kena kam bagi sabak si cukup launa, bagi peken bagi ulu lau sila pernah mengecewakan. Janji Tuhan, adi ngitlah kam ngikutkan kata di bata. Ia laus ku Jakarta, Rebinaga ya ja. Rugi. Bungay na sen kalakay 5 juta. Peristiwa na 10 tahun silewat lebih. Pijam na sen kalakay 5 juta. Boroh na tanah na boroh na. Pela tergalarisa. Ujung na pela tergalarisa. Makada jumpai na si Madasen, aku lan yang tergalari aku jum na pe bandu saja tanah kuahdai kelanggo si balin kita nina. Reh si mada tanah handai, akulah perlu tanah ndu. Ulihkan sen kuahdai, kam daya kenca tanah ndundai nina si mada tanah. Ngo bingung nia, ngo menam stres ia. Iba sadawari erdalan-dalan nia di Jakarta. Begina sora dauh-dauh nari sora kala rende. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Janarin dia soraya tena daramina dari mana idaramina dungna jumpa kepeken denen basada gereja kitik-kitik je. Mulai ya kubas, ikut ya rendai, katakan bagi kena kata di bata, mulai tenang ukurna. Minggu sireh reh kaya, reh tenang na. Minggu sireh reh kaya, dung nak ngo tenang akapna. Iba sadawari artoto iya, nina begina. Tuhan Yesus, bujur arkitikan ngo malam mateku, lanai bagi sigel susahna. Kia sampati siti aku Tuhan.
Laku mimban tanah kuah dai. Gelah baci kugalari utang kundai 5 juta saja Tuhan nina. Waktu yartoto igejapna erkusik di bata bas pusuh pratena. Peridikan kam lebay. Layang gitu, aku diperidikan kin lang. Aku naik kitik-kitik mo ka peridikan. Ay aku lang. Lang ni na Tuhan. Tuhan lah kagit gejek-gejek. Alak itu lang. Jadi lalak bagay. Minggu sini kertoto kay Tuhan lakomin 5 juta saja. Peridikan kam lebay na Tuhan. Ay lang ni na Tuhan. Minggu sirah pe Tuhan lakomin bantanah kunai. Peridikan kam lebay. Ay lang. Lalak lagi. Atendo iya tenalu serban bas gelukna. Lah pernah sekali pe iyer pengendes ikut kena kais jadi surah-surah di bata. Tapi ngolana ya tahan asa-asa. Kala si mada sendai. Ibas ada warir toto ya. Oh Tuhan sampati kalaku. Gelah lako mintanah kundai. Sekali nari. Ngerana di bata bas pusuh pratenna. Peridikan kam lebay. Baswari sindai rehnina Tuhan. Aku ngit. Kari kujumpai pendeta. Ija karilit peridin, ijai aku peridikan. Janji aku Tuhan. Nina. Ibu sadawari menyerah ia. Menyerah ia man Tuhan. Reh ia man Tuhan. Ndes kena pusuh na geluh na man Tuhan. Gid yang ngelakukan firman Tuhan. Dungyar toto lit kalak nutup pintu rumahan. Kak, di rumah kakak nih lagi. Talangin, apa dek? Ada apa dek? Gini kak, udah laku tanah kakak itu Nina. Belum dek, belum. Ada yang mau beli kak, kujualkannya. Iya dek, jualkan ya. Ku kasih kau komisinya nanti. 3 minggu lala kau laku ben meresik ukurna. Tapi baswari ija ndes kena geluh na mantuhan reh iya erpengendes mantuhan baswari sindai tanah nandai lako itu kurkala begikan labau terjang lako tukur kala nenca tapi baswari sindai tanah na si itawar kena ngore bulan-bulan 5 juta saja pay lalit kalak sifat baswari sindai waktu ia rahman Tuhan Yesus waktu endes kena geluh naman Tuhan Yesus tanah nandai itu kurkalak alu rega terdua sekali apa yang kamu tersa agak coba tandu tanah nandai baswari sindai lako alu rega 68 juta asakai 68 juta 5 juta pe lalako waktu pemersikna ukurna 5 juta pe lalako waktu pengendes ya mendibata di bata ngasup rebanca lako 68 juta waktu sungkun na aku kai komentar ndu pendeta nina rehningku rega jumandu 5 juta rega tanah 5 juta baci bandi bata lako 60 alo adi rega tanah 2 juta baci bandi bata lako 60 alo banci pendeta adi rega tanah 1 juta banci bantuhan lako 60 juta banci pendeta berarti Tuhanlah tergantung man askai rega tanah ndu Tuhan tergantung man pusuh pratendu niku eidikal nina berngi enda pay oh kam kena simbegi kata di bata enda lit kambas kadan gulut picat ngeskas merang akap ndu kegeluhan ndu gunduari kegeluhan ndu tergantung man pusuh ndu adi berngi enda rehni ndu oh Tuhan rehakun dahikam
Oh Yesus, aku rendah ikam sampatikal aku berikan bangku penampat pengadi-ngadi nindu. Maka bas berngi enda mulih kam kari lanai alu lumai tandu tapi mulih kam alu ngalaukan penampat sireh na ibas Tuhan na.